Kako izgleda život nekih Beograđana u brojevima? Na 40 stepeni čekaju 26-icu 15 minuta, a ona ima 0 klima uređaja. Izađemo pa sačekamo drugu. Samo je strašno sada u letnjem periodu da nema autobus. Po pola sata se čeka i više. Katastrofa. Ako se dalje putuje, loše je naravno. Evo mi ga autobus. Prijatno. Još prethodnih godina pričalo se o tome da postoje prevoznici koji namerno neće da poprave klima uređaje ili svojim vozačima narede da ne smeju da ih uključe zbog povećane potrošnje goriva. Naravno, nezvanično. Računa se da je potrošnja sa uključenom klimom veća za oko 20%, što znači da je takva vožnja prilično skuplja, posebno ako se uzme u obzir da je u pitanju autobus koji radi satima i satima. Ima dima, ima vatre. Ja sam to čuo i verujem, zaista verujem da je to. Na ulici, u prevozu, svugde i od nekih ljudi, a ti od kojih sam ja čuo isto kažu da su to njima pojedini vozači priče, ali da ne smiju javno da progovore zbog naravno straha, kao sve u ovoj državi, znači ko bi god progovorio i ukazao na kriminalno povluk, dobio bi otkaz. To nisam čuo. Znam da je 30% veća potrošnja goriva kad radi klima, normalno. Pa ništa. I malo pešicem, autobusom i tako. Šta je gore od autobusa bez klime? Autobus sa klimom koja ne radi, pošto onda nema ni otvore veće od nekoliko centimetara. Dakle, jedino rashladno sredstvo može da vam bude lepeza u kombinaciji sa maramicom, a jedina zaštita od sunca prljavi prozori. Ste primetili da na nekim linijama gotovo ni jedno vozilo nema klimu? Pa jeste. Ja mislim da imaju najviše trole, vrlo retko da imaju klimu. I 26, da. Ja biram sa klimom, međutim šestica nema ni jedna klimu, pa moram do gore. Inače sačekam drugi autobus, privatni imaju klimu. Idem za Boleč, pa onda sačekam kad ima sa klimom i onda je ko Bog. Samo otprilike u strogom centru, znači ima nešto klimatizovano. Sve što dalje se ide centralno kao da je periferija, kao da nije Beograd. To je samo, znači ne samo sa autobusima, svime tako, sa kanalizacijom, sa vodom, a posebno gradski prevoz je posebna priča. I to svi vide i svi ćute, i svi se prave ludi, neće niko da progovori. Ko je odgovoran što klimatizovana vozila nisu ni pravedno raspoređena, tako da se dešava da na pojedinim linijama sva vozila imaju klimu, dok na nekim drugim linijama gotovo ni jedno vozilo nije klimatizovano, a svi plaćaju istu cenu karte.